зад мекунем. Акун зуё гуфтестан ки я тайга бояд бизани мақсад баъд титулда уже политикаи исе ам хеле ада мақсад. Ҳаме бинем мо ам контракт мо Ахмад Қадирбуд шуда буд исе қад мо контракт нав кадаги нестем. Гуфтан ки успед намекунем хай боя биза мақсад ам хе бе контракт баъд мо ай мисол ай сершуж 6 бойда контракт рӯй мекунем. Мо худмон гуфтем оли рӯй накунем ҳамеша хам хе мезанем. Аку мақсад мебинем мо агар условия хеле чи предлагат накунан агар хай мо свободник агентем. Мадору мам члик майли мами барном чира мегирем мегум майли ам травмадор мебром мезанем ки бой метам мада чи дар курай. Якумш обрӯи худо меразад, дегимш обрӯи миллат мон меразад, обрӯи давлат, обрӯи парчам дигаву дигаш на мақсад. Раҳмат я бор дига барои ҳамаи мухлисо, барои Азамҷон, барои лично ту ки эфир да бромад суҳбат кардем. Барори кор шунда. Раҳмат Азамҷон.